Whakaloplahi atu hane e tau wala tala te tupu galata mai awhiawhi nei. Whakakise mana atua e pale mia hanga au ia ke he whakamuliang he whasiwhasianga tupi galata e moe ua whiong malema ke ua whiong maono ne kua whakatutala ki ai ke ahu ni awhi. Whakahoko ai e whanwanga lahi ke whakatutala ke he taha matanga hua fōu ne kua whaingoa e koe Pacific TVET. Ka mata e tau whakakuanga ke lata e mai tau tangata ki whakatua e tau koloa tā viri malolo hela mai hela. Kua whakailoa atuai e whakaweanga manatu mai whanwanga lahi he SPC ne kua amana ki ai ke whakahoko ki niwe he mahena November he tau nei. Koe angofua he whahi tapu nei ne kua whakamōli ai he whanua ke pule whasiwhasianga tupe mai tau uawhi hongfu malima ke he uawhi hongfu maono. Ne tuku atuai ke he mahena me ke he komisi haka haka ke he tupe ke tuku ai halu tōru tau hotaki he osi ai e lime whahitapu he whakututala mai haka haka e pepatupe ne whakakisi ai he tapitaki he komisi ia nā kai whihikianga ke he tau mataminala ne kua tohi ai. Kua kisia ke he whakatose fōke e tau puhala ne kua whakatutala ke he pepatupe he tau nei moe whakakisi mana atu ai whalua tau lirifu kua tōlahi he mawhisi ke whakatatai atu ke whalua tau whakatutalanga ke he tau mga hoi kua mole atu. Kai talahawa ia e iki pule le veke atu ke he tupe koe pale mia kua toki tālangi. Fia ia ha kua mawhala e tau whakatutalanga, mai laulahi he tau lilifu kua omoi ai e pepa whasianga tupe whakamoli, mai amana ki ke moua mai ke lata mai tau uawhi hongfu malima ke he uawhi hongfu maono. E di o matulu ke onono e tasio dāna e ko whi lima sio dāna. Ha ko whi tā e whikau ia he tau se he PSC, ke kanhoi ni uta ke PSC. Whanalo tūru longa hiba whakanateo, mo e tau whahinga huos. Sika ki sea mo tūru ka eke kua o mai ka hansi riu whana mo tūru. Mo e tāna diha ta mareia kua happy day. Sika mareia ni tau se bihe se lawhia whiaha. Haka mai ke mo tūru ke whakatu tāna ke tau policies, me tau mana kāna ke sea PSC. Noko rata whakatu whana ke onono me ngā hua gei. Hako ki siro tūru ki whano mene ina tūma e te mahua. He tamdangau, po ke tau whakatakatakaanga he tau tupe. Ai behe koe man. Koe lale tau tūru hai pane ke man. Ki tau sitanga hua ka nata e me tau e ni umai e tau tūru ki ai. Se ka eke koe ima ame koe e tau whakatakatakaanga. Hako mana tuhi. Kia? Si mai ke mia mai tulu ngā ke behe whakosiusi hako manei la usi tau ke behe mai te tangati kau ai katoa ka hei ai mana ai ke mana katoa duini hei la usi tau usi la mene uni madahiku tauna e mahina ne si kui ringa whakamopopora ai katoa taanga he tau tupu whakamari me tupu moa e la tae me tau ni, me hene i rai a kus tunga ni e whamahani. Kakata mero si nei, mena tuhi, si tofu. Si mai ke mtulu ki mō e the budgets, mai ke mtulu ki kisia ko e fi mena ke behe pufu, buke hai a osi i lota. Ai ki tau mena ke behe mtulu ki mai tulu, ko e hane ai whakatutara ai ka pufu ka nākai. Mai ka gai amene ki whanau mo e budget, mai ka gai ki whanau mo e PAC report, all public document. Koe taha whoki he tau matakupu ne kua haki mai whoki ke tau whakatutalanga. Hangau ia ke whalua tau hiki ki anga he whakatuwhanu ke tau whainga hua, mai manaku ke iloa kua hoku ki whee tau whakatokanga ia. Koe 40% haka ke sia he tau hiki anga. Koe tau bond store, koe tau civil quarry. Ko mana e mune i hamaturu ne ngā hua ki ai, ko New Apple e mo telecoms commercial side he tau whahi sia mo tulu ka makoko tau tangata tau tulu e technical side ka koe tala ke run a business e mana siko whatu tala e mo tulu e tōta he lai tupi e tō tua ai moa koe ue bilion dala se monea whana teo se peheu ka behe mo e tau tulu o milion dala i poke taha mai hafa e milion dala. Ko hinga nai man haka mai ke whaanga i tausik. Siru ai te bora tu. Ka mate tau nei ka siru vai tu lau. Osi mo e tau ka hau siru vai tau.
Ko bena hi hanga ko riki sia ni ai maama he wharuka no wharika hanga a raka sa no. Ka kato tupe he ana mātua ko whiktara ma tūra whakatu tala ma bank. Ko e whewhe he ro tūra ono noanga, ko maikana he ro tūra ke rangamatau, te whahi e ni o. Mo e ueman ke ono ke the revenues, mo ono ke te puhana ke opo e tau tupe. Mo e tauwhi e te tangata ni ai te tungi tau kaitanga whaka. Ne whakakatoa toa e tau whakatutalanga hea niawhi, mo e kua iloa mai, koe whakamua lai nei he mawhi sipihia, mo e tahani e au he whakatutala, mo e whakamau pōpu si whakamori ai e pepatupe. Koe whahita punei ne kua whakahoko e tau whakatutalanga mai taha matanga hua fōu, ne kua kauwhalataha i he matakau European Union, ne kua whakatupe ai, e whakaholoanga ki lata me Hongwhamalima e au Tumuta Pasifika, mo e whakangahua i ki lalo hefo he matakau SPC, mo e aonga pulotu he au Pasifika Tonga. Koe matangahua nei ne kua whakangahua i Fuki, poke whakatua i ki lata me Lewikianga he tau whakaholoanga ne kua whakatupe mai whafo, mo e Lewiki atu ki ai e matakau Project Coordination Management Unit. Tahe pulotu ne kua hoko mai ke whakatutala mai tau matakau whakatufono, pia Fuki mai tau tangata, mai he tau maanga ke iloa e tau manako ke he tau whakakuanga ne kua moua ki lata matapulotu mai tau puhala ke tatoku atu ai ke hiki-hikianga matangi. Whakatutala mo ia ne kua whakangahua i ke takitaki e matangahua nei ke iloa whala tau matatu whakakise mo tau mana ne kua manako ke ai mai whakakise ai ke he tau whakatutalanga nei. Ko tau matakau whatuwhano ni hoko mai, mo halo tōru a tau whakasiseanga, si kisi he tau matua he tau maanga, he ngahuahuanga ki loto he whatuwhano. He longa tau mga aho ne whanofano ni hai tau matua he tau maanga, mo e naka i loa ko hinga tau mene he whatuwhano ni whaitausi. Si kisikisi me halo tōru a hawha, oa tutu mau he tau motuko ke naka i loa ko hinga tutunuhia he halo tōru a tau oa tu ke tau motu. Ka koe whakisi mai anga he halo tōru a tau ngahuaanga, o tutunuhia si ko kisi he tau tangata, e koe pihi he tau ngahua he tau tangata he ngahua he whakatuwhano. E whaitausi ke tamai e tau tupe ke le veki aki pasko toko atu e tau hiki hianga matangi. Si lahe ngahua he whakatuwhano me whailali ki tausi, si ko mauhui ngalahi se tangata ki kisia e koe tau ngahua i ne tausi, si ko kisia te he tau maanga e tunga mai kefu, maa wasele, he alo tolo tau kumikimianga mo ke to toko atu ke he hiki hianga matangi. Ke report alo tolo, ko e Climate Change Adaptation Plan, ko whita e whakaholo, si ko kisi alo tolu e hauwhiwhi e palakalanga meia alo tolu ne tause ke hukui atu ke he tau ngahuaanga whakatawhana. Kua mai ke ai ke he tau whakatutalanga nei ke mou e tau mana atu mai he tau whahinga hua ke kehe. He whakatawhano whalataha ai mo e tau matakau I whawha he whakatawhano ke mou ai e taha māmaanga ke tau puhala ni kua mai ke ai ke ngahua kau whalataha. Ko tau kumikumianga, tō tātua e tau hokotaki ke SPC me USP, ke iloa koe hingoa e tau manako hani we, ke mai ke whakatakatak whakamtaki e tau palana ngahua, ke lāta mo e tau whakaholoang ke he motu. Hane whai tau se whalo tau whakakuanga ke lāta mo e tau puhala ke whakatūtū e tau koloa, ne kua tāwiri malolo hila mai he la a. Koe tau whakaholoanga nei ne kua whakamtapa atua I ke he whale tolo I aliutu, ne kua hoko atu ai whalu tō tangata, ne kua whitaha ni e whakakise manako ke taustunga hua penei, pia fuki mai whalalu tōlu mai he whahinga hua hila. Koe matangahua nei ne kamata I ke tau uai whangwhamatōlu, whakatupi ai he mtakau Global Environment Facility, kai whakangahua I he mtakau ni whakingoa koe International Union for Conservation of Nature, ke he tōlu e atu motu ko ni we, Tuvalu mo Nauru. Koe whakatokaanga ke tau se whakaluanga nei, ke hewe aho, mo laulahi halo tō ni ko hoku atu, ko amanaki tō maike ke whakalaulahi tō māmaanga, mo I tau loto matala. Kua whitāni fuki e whakakise manako ni wega ono e ke whalu puhala tāwiri malolo hela, mo e kua lata ke whaktumau, ke hoku sia tō ngahua, mo I tau hiki kianga. Ka ike ke o se tō whakakuanga tō maike tō tangata nei, ke mo e tō pepa whakamailonga, ke maike ke uatu, mo e whakatutua I tō kola sola, mo atu ke lata mo I tāwiri malolo hela mai motu.
Ko e tau nei ne kua tuku atu ai e ole ke he tau tangata ke whakakisi tau manatu mo I loa mai koe hingoa ka whakamata wā ki e taha whonuanga ne kua manaki ai ke whakahoko ai mahina Novema. I loa mai koe hongo furu matapatu ne kua moa I komisi whakatakataka ngahua ne kua whailoa ai he lutolu, whalataha mo e tau hukui, he mai he SPC e whakaweanga manatu, ne kua tohia whakapiritania, Resilient Pacific Peoples Turning the Tide on Vulnerability. Koe ono wanga ke tau malolo me te pohale ne kua mai ki ai he te Pasifika, ke whakahanga hunta ke tau mumui he tau tangata, kai mai longa whakalohi fo ke tau kamatamata, tuanga e hiki ki anga he matangi, tau puhala mo watupe, mamau fuki e tau atu motu, mo e whalu mena fuki. Tō whakahoko e whanuanga lohi nei ki niwe, mai he aho ua ki aho 5 ia Novema he tau nei. Whakausi mai nei aha tūlo tau wala tala te tupu ka lāt mea whiwhinei. Amana ki ke liriu whirewea pe nei fuki ke he whahi tapu kahau. Ke manuine o ki o ke whahatap ni hanga o te kiai, nonofwa, nui ni pō.